Angisho-ke ngike ngani-highlight-a kancane nje ngumuntu wami uSenzo. Uthando lethu-ke beligqagqamuka-ke lisha amalangabi. Ngiyazi nizothi ngijola njalo ngiqoma njalo. Vele-ke mina-ke ngile nhlobo ethi iva likhishwa ngelinye ifa. Angilindi-ke nje isikhathi so-healing. Ngiphuma ngala ngingena ngala. Kwamoshakala nje ngiyadlula ngithi next. Hayi-ke sisathandana-ke noSenzo uthando lethu ligqagqamuka amalangabi kuyashisa. Hayibo kumnandi othandweni. Hayi-ke uSenzo Kwiqiqi uSenzo angisamthole efonini offline for full 2 days. Umuntu wami akatholakali. Senginemicabango eminingi kwenzakalani mhlawumbe ini nje sengiconfused nje usikwenzakalani mhlawumbe ungidampile mhlawumbe asafuna ukukhuluma nami kwenzakalani umuntu ade kusashisa kanje ngoba abantu besilisa phela akuve bengakwazi ukucommunicate abafethu bakutshela ukuthi nje sekuphelile ngihlulekile because of this and that and this bavelane bakuzibeke uke wabona nje leyo trauma leyo noma kuthiwa ngiseshaweni bafethu ngiyasheshisa ngizamela ukuthi mhlawumbe ngizothi ngile shaweni mina ngiyageza kanti uSenzo uyafona ngale nansi mekuzwa mengizwe imessage nje WhatsApp ngangitraumatizeka cabanga ukuthi icall evela kuSenzo. Bafethu-ke niyayazi nonke-ke le mibuzo esiyibuza yona mangabe samantombazane esihethekile. Siyibuza ukuthi mina ngangiphila before uSenzo, yini engangiyithanda before uSenzo. Yeyi bafethu ngayikhumbuza ukuthi nami ngangithanda ukufunda iy'ncwadi, ngangithanda ukubukela oShowmax no-Netflix elaptopini yami. Ngazama bafethu ngithi ngifunda iy'ncwadi kodwa nje umqondo awukho ey'ncwadini, umqondo usekutheni uSenzo yini la ngenza yona. Kade sisathandana sagijima nothando lethu kamnandi kanje sisashubuluza nalo. 2 days later, iyafona ima kwabo madoda. Ngicela ukukutshela ukuthi angibange ngisadinwa ngibuza imibuzo eminingi ukuthi ubulaphi kwenze njani. Wavelana nje wangitshela i-reason nje engazwakali kahle ukuthi ifoni yami iqulekile. Iquleka kanjani ifoni bafethu. Kodwa-ke ngabekezelela lo reason like inhliziyo yami iyagxuma yaphampa ukuthi uSenzo usebuyile. Hayi-ke uSenzo-ke bafethu ubeka intshontsha nje inhliziyo yami angazi nami kanjani ngokukhulu ukushesha inhliziyo yami ivelana intshontshe-ke mangabe ngikhuluma nayo bekakwazi ukuthepha leziya indawo lezi enhlizweni yami yabona lezi engayivulela abantu bekakwazi ukuyithepha nje lezo indawo. I don't know how but he managed ukufika kulezo indawo lezi. Hayi-ke uSenzo kusenjalo-ke sisathephana inhliziyo kanjalo nangu uSenzo futhi kwiqiqi uSenzo usenyamalele futhi for the second time. Hayi ngibuza imibuzo eminingi uSenzo ngabe uSenzo mhlawumbe unomunye umuntu yini mhlawumbe uSenzo ushadile or uSenzo kwenzakalani why uSenzo kancane uyanyamalala masebuya nesizathu sokuthi ifoni iqulekile. Uke wabona bafethu ukwi-king bed yakho unayo yonke into oyidingayo ulo girl lo ophatha i-black card oswiper i-black card. Kodwa-ke inhliziyo ifuna lokho ekufunayo ngoba inhliziyo bafethu iyenzana iy'lima. Inhliziyo ifuna uSenzo and Senzo is not available at that moment. Ngicela ukukutshela-ke mina ngathi ngeke ngidlala umfana waselokishini mina ngiyintomba yaselokishini nami. Ngiyintombazane yaselokishini nje akekho umfana nje ozongithithizisa. Angithithizise njengoSenzo nje ngijike ngibe isilima nje out of the blue. Hayi bafethu-ke lapho sengigqoka ama-tracksuit wami ngigqoka amateku ngidla u-all star kuyacaca ukuthi isho ukuthi le ngiyakhona-ke ngoba kaSenzo ngiyakwazi uSenzo lahlala khona ngiyakhona ngifuna ukufike ngibone ukuthi unobani mabe ngithola ukuthi unomuntu kuzomane kuliwe-ke akumane kucace nje akuliwe ngingamane ngikhathala ukuthi uSenzo adlala ngami mekangidampa akangidampe angitshele angangidlali lama-games la ngidlala wona bafethu. Ngicela ukunitshela ukuthi ngithi Steve wabanjani vodka Steve wabanjani fethu i-18 ngiyigalele bafethu kucaca ukuthi nje yabo mengishaya amathotha enza kancane ngiyibambe ngebhodlela ngithi nkunkunkunkunkum ngene emotweni bafethu imoto ngiyayishova yabona la emotweni ngiyinikeza nje that hayi-ke bazongithola kahle uzombona ukuthi ugirl yabona bafethu mina ngihlala eMlazi that side ngala kaVimi uhlala le koBB umfana wabantu yabo uma ngosuthi highway ngawundiza engathi anguboni ngathi ngushubuluza ngiqonde engqole ehlala khona umfana. Mengifika bafethu ngivula umnyango ngokukhulu ukudinwa vele umnyango mengithi keke umnyango uvuleke yabona ngaphandle sengiscoutile vele kunemoto ezuthu khona imoto yakhe eSenzo mase kuba nenye imoto nje ewunyanyavu yabo imoto zabantu abanemali engayiqonda ukuthi ekabani
ngibe nalonto kusho ukuthi uSenzo uthanda amantombazane athanda ukuba nemali ne uthanda amantombazane achivile empilweni uSenzo kahle kahle because nami ngifola under icategory yalenye intombazane. Hake ngingeneke bafethu mengingena phakathi ngithi nje ngiyobhekana ngqo noSenzo. Ngiyafisa ukuthi empilweni yami ngabe anguvulanga lo yamnyango. Ngafica amadoda isinqonqo samadoda egcwele indlu. Kubaselwe umuthi la. Kubaselwe umuthi uyazizwa impande, uyayizwa impande iyanuka akagqokile lamadoda ahamba abuze. Ashunqa kule mbiza kulomuthi lo obiliswayo la. Ibhamu bafethu everywhere uyabona nezibhamu kunomuntu obachabayo la. Ziyasha la endlini uyabona ukuthi kudliwa umuthi. Kuphendula omunye ugabhadiya wakhona ke lo uyambona ukuthi ufana noSenzo mhlawumbe it's either ubaba kaSenzo or ubhuti kaSenzo omdala uyambona nje ukuthi ugabhadiya wakhona ke lo vele wonke umuntu mase khuluma yena uyahlonishwa athi Senzo iyona le ntombazane ladu sitshele ngayo uSenzo athi ya babi iyona le ntombazane ekutshela ukuthi iyona engakwazi ukuthi sikhalculate kahle ukuthi imalini esinga expect ukuyithola phambili. Nawe ngiyabona ukuthi uSenzo ke manje usiyabhayizisa ke kubaba wakhe or kubhuti wakhe whoever lo kugabhadiya wakhe usiyabhayizisa ke mesethi iyona le ntombazane aqhubeke uSenzo athi kodwa ukhona ke lo gabhadiya la desijwayele ukumsebenzisa because bengekho sure ukuthi uzoza ngithe no girl nakeze. Ake bafethu kuthiwa hlaleni akuthiwa ngihlale lapha phansi ke ngilinde baqede. Hayi ngihleli bafethu ngiyezwa lapha kuyakhulunywa iplan ikhulunywa lapha ebhodweni kuyakhulunywa kuthiwa ababe protected. Hayi ke kusenjalo ngizwa ama footstep ongena kwentombazane ngicabange ukuthi iyona le ntombazane ayifiki le ntombazane ingene ifika ihlaye lapha yana kusofa idlela ugwayi wayo. Sekubuyile wonke umuntu ke sebehleli lana sebehleli nami ke la esofeni sekuzokhulunywa iplan. Uyambona nje uSenzo Nkosi yami umuntu wami usehleli lapha yana uhlele ngathi nje akangaze ngathi mina naye ayikho lento esike senzana yona. Ngicela ukukutshela kibuzeke intombazane ke lo gabhadiya wentombazane athi manje ubanike lo asho ke lo gabhadiya hayi uSenzo beka arrange intombazane ukuthi isisize mangabe ukuthi khona lo dinga khona usizo ngeindaba zama calculations and what kuthiwa igood ngemaths neaccounting kuthiwa izokusiza. Ngayibona ithula le ntombazane ithula ingibuka ngqo enhlamvini zamehlo lapho uvalo lingenzani liyanginikiza kodwa ngazama nami ukuthi ngiqinise. Siyakhuluma le ntombazane kodwa lo muntu ngoba uyabonakala nje ukuthi ushawo uvalo lo muntu uthukile. Uzofike lo muntu asidayise lapha ngaphambili uzofike lo muntu abhede aboze masiplani yethu yamoshakala. Mina ngicela lo muntu asimzamele itoho thizeni mhlawumbe la endlini into azoyenza. Mina ngiright ngizoyimanage lento ngingedwa ngilidinga usizo futhi nangelinye ilanga nje ningake nje ningifunela usizo ngingashongo. Aphendule umuntu wami uSenzo athi mina ngicabanga ukuthi asimdedeleke ngoba lo muntu lo uchasha nge-hour nimbona nje behleli lana i-hour lakhe uchasha nge-hour abuze kumaqhuzu ukuthi umalini i-hour lakhe akhulume uSenzo athi hayi i-hour lakhe 10,000. Aphendule kumaqhuzu asintombazane thatha 10,000 abawu 5 lapho sinxephezele ngesikhathi sakho esisuwestekile ukukhona ukuthenga upetrol. Yo bafethu ngaphuma ngishwibeka ngibaleka engqondweni yami ke kwathi angayithathi le mali kodwa futhi bebezothi isigebengu esinjani singayithanda imali. Ngabaleka ngashwibeka ngathi angifune lutho empilweni yami olokele ungihlanganise noSenzo. Wayesethi uyafona ngase ngibloke kwa number ngingasafune nje kwakukhuluma lutho naye kube nje indaba yokuthi sekuphelile phakathi kwami naye. Ngizoyibeka lapho kwanamhlanje indaba yethu Buzz SA to all social media platforms. Isiyola liboneneke ezitorini ezilandelayo. Ngiyanithanda kakhulu ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe on our YouTube channel Buzz SA, on Instagram Buzz SA_ kanti on TikTok Buzz_SA. Siyanithanda kakhulu.